Lamsufiro haina hai jot to nai tong nai tifra hastini jot to tahokte bohok sono tini haina hai tifra hastini no katal job notification tui fafika norok ni bagai tini o bidun bising tini norok saiman pinai apply khanya bagai or qualification besang nangnai apply bos nini simi bos jari tro or date jakao sang saiman lainai tai salary besak manai job location bo jagao abo jotto norok saimana bidin bisingtwi hingke kaisa kaisa sung jotto kaham ke tabo bidin bisingtwi sukroboi saimalaina puja sung saimalaina je notification ongkore family abo hingke Tripura High Court ni simi o notification release khlaijaka High Court of Tripura official notification friend song norok nugui tongo jago abon thik tolo notification ongkorman date oborok rijak omke 23rd May 2025 o notification release khlaijaka abon thik tolo no advertisement number obo jotto kaham ke details no rui rijak go friend obo sung apply khlaimanai online ni bisingtwi norok nugui tongo borok ni je website rijak o website ti thangai noro apply ma khlainai o job o post ni bagani friend song ke post ni ko jaga sangtabon lalinai obon thik tolawna kwbangma oro kaham ke bebang no details babero rijak friend song job vacancy ongkori faikha omke group C tai group D ni post pai sokwaijak ke friend o jaga noro nugui tongo ewo oro rijaka stenographer ni bagui personal assistant obon bagani o jaga vacancy pai sokwaijak oro total 13 ta obon bisingo ST ni bagui nai 8 ta o jaga vacancy pai sokwaijak obhaike C ni bagui nai 5 tai 1 PWD rong ni bagui nai post paijak ke friend sangjotono saimanka oro nangkukmani vacancy details songno tai obon thik tolano verify mangke pay structure o jaga sung saimalainai o job jodi sung mangka besak salary mannai obon nalainai norok nugui tongo norok ni starting salary wngkha mangke 20,475 ni simi start mai nong salary tai 27,350 norok o post ni bagui nai salary mannai hingke friend clear wngkha na khaklai norok o jaga kunu kiso tai naijaknai korikha tai oboni thik tolo tongo nangkukmani omo bahaino eligibility oro criteria rijak oro apply khaina thangka sung komse kom graduate wngna nangnai graduate je kuno stream tui jori noro graduate wngjak hingke nango jemon arts phano kha commerce phano kha science tui phano jori graduate wngjak hingke no apply khlaimannai oboni thik tolo nugui tongphiro haino hai o jaga o borok sanphika omo hingka ke must have capacity norok ni bagui sanjaka oro 100 word per minute norok shorthand English by type ma khainai tai nong typing speed o jaga jaka oro borok ririkha typing speed of at least 60 word per minute ni o jaga jaka in computer ro go friend jong norok khaklaio omo jotono clear wngkha nanai oboni thik tolano haino haino norok nangkukmani saphika omo hingke computer ni norok ni certificate nangnai obo bo 6 mas ni go friend jong khaklaio o jaga education qualification sung saimanka salary details saimanka tai aboni logio post ni bumung saimanka go friend tai o jaga sung naijaknai korikha tabuk tekaisa post ni tongo o jaga sung tabuk kaham ke saimanlainai tai o jaga norok ni tongo haino hai omo bo nangkukmani no o jaga sung naithlaisini clear bai no fee ni bagui oro sirika oro norok apply khaifuru norok ni application fee nangnai obo hingke UR category ni borok ni bagui hingke 500 nangnai o jaga o tai reserve category ni borok oro jemon ST tai SC borok ni bagui hingke 250 taka khlainai application fee sanjaka borok o jaga o apply khaifuru application fee norok pay ma khainai hingke friend o bank ti sung pay khainai application fee obo sung saimalainai bidin bisingtwi no nai tongde aboni bagui paithak jora video no jotto kaham ke tebo details sungno sugrubui saimana bagui hingke friend o jaga bio tongo haino hai omo ke lower division clerk ni bagui rijaka o jaga total vacancy paisa paikha 43 ta aboni bisingo sini ST rong bagui 33 ta vacancy tongo tai one post ke PWD ni bagui tai o jaga 1 post ex serviceman ni bagui hingke aboni haino hai norok nugui tongo aboni thik tolao make AC candidate ni bagui oro 10 ta vacancy paisa paijak o bai keno PWD ni bagui kaisa tai ex serviceman ni bagui nai kaisa tongo hingke friend obo sungjaton saimanka tai o jaga norok salary mannai obo post ni bagui lower division clerk ni bagui omo ke 16,050 taka ni simi nog ni starting salary wngnai 21,450 norok salary mannai golo apply khaina hangka nog ni qualification nangnai graduate kom no norok no sanka graduate wngjak rok simi no apply khaimannai tai o jaga haino hai sanbika norok no o jaga nog tonglangnai the candidate must have computer savvy with a typing speed of at least 30 word per minute ni norok or sanka haino hai computer ni bagui bo tai
hain hai oro rifika norok ni bagai 6 mas ni computer ni certificate norok yago tongnai course khaimani go friend clear kana khaklai jotono o jagao tai norok ni oro apply khai thangka norok ni 8 bosor theke bosor rjakao sangsai malainai kom na 18 bosor kajakna nangnai tai o jagao norok ni 40 bosor jortui jori keboni umorong tongkha norok apply khaimannai 40 theke sorry 18 থেকে 40 বছর বিসঙ্গ নরকনি উমরং তংকে অ্যাপ্লাই খাইমাননাই তাই নরকনাই এই সিলেকশন বরখা যেমন এসটি তাই এসি ক্যান্ডিডেট দংন 5 ইয়ার ক্লাই গে फ्रेंड्स 45 ইয়ার अंगि तंफनो एसटी एसी कैंडिडेट रो पोस्ट नि बागै बो अप्लाई खाइमाननाय एलिजिबल अंगनाय 45 বছর জর্তি फनो गे फ्रेंड खाखलाय संगो जतन क्लियर खा ताई फी नि बागै तंगो जागो और बहायनो सेम अनरिजर्व कैटेगरी बरनगो 400 थांनांनाय ताई o jagao SC tai SC candidate SC tai ST candidate rong bagi ke 2000 sorry SC tai ST candidate rong ni bagi kor 200 taka khlaini application fee nangnai o post ni bagi apply khlaimani pore ka friend sang khaklayo o jagao bo jotno kaham ke sang kaise kriti ke jotno sukrobi saiman ka hanai tai kuni kisu jorina rok doubt tongka to ano comment kai sangai manai nang nong comment reply to obosir nai je mansak ka friend abon pure text tong piro post moke omono abon pure sang text post na lenai omoke driver ni bagai faisok wajak or duita vacancy faisok wajak andijabo tai or apply khanya thang ke friend song norok ni o jagwa madhyamik pass jak nangnai tai abon logibo driving ni ba mo o jagwa nong driving certificate bo sanjaka friend song must have 3 year experience driving ni botong mangnai friend song omo light motor vehicle ni bagai no sanjaka gatai friend or nor noi tongpro the candidate must have medically fit for driving ni bagai bo or rijaka narok kun kiso mokol nongma hamya rok panong ka to khunjo khanama narok ni yak go friend song or medically fit ni bosaka friend song narok jotno clear bebeno saiman ka on notification tunyai tai narok or salary to nong nang places go friend song or sangte se post na lenai orang ke duita o jaga total post paisok wajak andi jabo or salary mannai 16050 taka ni simi siangai 21400 porjonto post ni bagai nai salary rejangnai gatai o jaga apply khain thaka nang qualification nangnai or kom nam madhyamik pass ungjak nangnai tai abon logi mo driving ni ba nong ne o jaga vehicle driving license bo tong nangnai nong ni yago tai o jaga norok nugui tong piro hain haibon tik tolona 3 year ni experience sanjaka driving go oro norok clear ban nokha tai norok ni medically fit bo nai nai saklai ra khaborok go friend obon polo sang hain hain na lene oro apply khain thaka nong ne o jaga kom no jaga 21 বছর kajak nangnai tai 40 বছর joti rajaka friend song norok ni umor 21 থেকে 40 ni বছর ni bisingoi tongkhe norok obosai apply khlaimannai tai o jaga norok nugui tongo hain hai 5 year oro rajaka ei selection government ni role ni onusare SC tai ST candidate dongno go friend sango jaga jotno saiman ka clear babe tai oro fee nangnai apply khaina thangpuru obo hangka kai andijabo norok nugui tongo 400 rupees nangnai AC tai ST candidate rok ke apply khaina puro brok 200 taka khlai rang nangnai o application fee go friend song oro norok clear kha tai norok bahke application fee pay khaina o anglong no phungan friend song hain hai text tong piro friend song o jaga post abonanya sang o post no sang kam kan aliane mokha group d ni pion orderly guard brong ni bagai paisa wajak 69 ta total vacancy abon bisingo unreserved 39 ta tongo vacancy good friends song sang tabok group d post ni bagai bo naline o jaga pion tai orderly guard ni bagai bo paisa wajak vacancy o jaga total paisa wajak 69 ta abon bisingo unreserved 39 ta vacancy paisa wajak oba ke norok nugui tongo or kaisa kaisa joton details S3 bagai 19 ta girlfriend or PWD tai ex serviceman rong bagai kaisa kaisa post paisa wajak orong sangas 9 thalia je nangmani or sanglalene tai norok o jaga salary mannai
12,000 sime start ngai norong salary tai 16,000 porjonto norok salary mannai o group D post ni bagai nai ge friend o jaga norok ni bagai apply khaina bagai qualification bus nangmai sung nalinai or qualification sanjaka madhyamik pass ungjang nangnai ke madhyamik je pass ungjak norok bisi post ni bagai apply khlaimannai je apply khaina musungnai rok te oro age singa kherjaka friend song norok ni o jaga kom ma 18 kajak nangnai tai 40 bosor jortoi norok ni age sing tongkha norok apply khaimannai tai reserve category ni borok ni bagui alada babe rijaka omong kai 5 year khlainai or haini hai age selection rijak ge friends sungjaton saiman kaja clear babe tai fee hingka norong bagui oro rokha 300 khlai rijaka unreserved tai o jaga ST AC candidate rong bagui ke 150 rupees nangnai application fee kai oro haini hai tongpro important notes o jaga sanga sangna thalia sungje nangmani obosimo no video nali siwano tamni ke video to belai ke logi thangmano abon bagui nai tai o jaga instruction tongo norok nugui tongo online application no toini kaham ke details babe soi reka friend o jaga norok nugui tongo tabi important dates o jaga norok apply date bo jinis friend songs tai important date naline o jaga o bo somoi simi apply khlaimane tai bose tari jora last date jaka friend already starting jam ke 27 May 2025 ni simi start wngkha tai o jaga o 26 July 2025 jortoi norok no o jaga apply khaina bagui date rijaka goro date of selection test and downloading of admit card ni bagui rijaka brok olo brok ni official website ni bisingti norok no saklai rwnai norok bufru admit card download khlaimannai oborok no friend norok ni o je exam na naimani obon test center tai time and duration obon ke norok ni admit card no rinai obon bisingti norok saimannai norok ni exam test center rok friend o jaga jotono clear wngkha khaklai norok jotono kaham ke saiman kana hnai obon tola o jaga syllabus details rok buri rwkha syllabus hingke norok nugui tongo omo hingke LDC ni bagui ni o jaga o syllabus rijaka norok nugui tongo exam ni hingke time rijaka 3 ghonta aboni bisingo subject tongo English mathematics obo haike norok nugui tongo kaisa kaisa general knowledge tai current affairs rok ni question phainai 30 marks ni abo haike norok o jaga clear bai nukha tai norok ni viva voice bo najaknai omo hingke 15 marks ni norok clear bai nugui tongo oboni thik tola haini hai tongphio typing speed test bo naharjaknai norok no computer ni bisingtwi obo norok no o jaga 50 marks ni norok no o jaga o najaknai exam friend rok clear wngkha na khaklai oboni tola haini hai tongphio omo hingke norok nugui tongo mo hingke syllabus for competitive examination 4.2 friend mo hingke stenographer rok ni bagui ni o jaga examination ni bagui ni syllabus rijaka o jaga norok nugui tongo kaisa kaisa oro haino same English mathematics general knowledge tai current affairs ni norok question sungjaknai tai viva bo nahajaknai 15 marks ni abo haike o jaga norok no shorthand and typing speed test bo nahajaknai computer ni bisingtwi 100 marks ni norok o jaga clear babe nugui tongo abo haike no haini hai yang tab tongo norok nangkukmani group D ni bagui bo o jaga o borok ni syllabus details rijak omorok norok kaisa kaisa naithing sidi friend o jaga ang asuk joto details bo santhalia nongni o jaga jotono kaham ke syllabus details rok no borok clear babe o jaga o rui rwkha notification bisingtwi hingke norok baki apply khainai o apply khaijaknai website o video ni description box ang rui rwano amtwi thangai norok apply khlaimannai tai o notification link bo rui rwano video ni description box o notification download khlainai norok ni mokol baithang norok toisa kaham ke naimannai friends dinini video asingchinai norok joto naitangnai rok no haino hai paithago belai kheno hambai tamni hingke tini suk jora norok joto no support khaitongma bagui obo haike no bwsang sala norok support khaitongde ano ang norok bagui tebo kwtal kwtal video tripura haste ni government job notification tai bharat hagoda ni government job notification norok bagui omo haike no sob somoi tubui tongnai hingke tini video asingchinai paithago norok joto no belai khe hambai।